twenda tuyambane abashomye amurundogo cyaye kombi kwatirine no kugira emiseri yemboga aba nibatura umurembo rwa Mbarara binakataka aho kuhinjira Chairperson Ndhura yakoso mugishogo okushobora wachi iwe haturiyo noreba oyino kuhinga emboga ahori nishani yito no kugira ngo abantu batunge abundant life amagara mbuyijire kandi amagara mumboga amagara numwegali abantu bituntuye nango bahinga emboga bagira amagara bihe musente batunge imirimo amagara gabo gabejya uko emboga emirundi mingi zikora nkumbazi zikozere nkembazi abikwatene entaasya na mnonge uri umuremu na jango wahinga emboga tokayofuza entaasya population ye town neza higuru abantu nibingi akatare karoho kandi abantu mbende emboga ziri fresh so umuranga no kujango chikaba sikabura umuntu weno mu town agira umusiro byahinga omukaye hahariho na yaburi ya muzigo yaburi inkahi abashomeza bizoba bahinana bashaba iwumye Uganda obutafisi za busha umwanya gwawe hinjire emboga kuba batwegese emboga kuziruma mu gashomwingi na munonga amagara gitu so ni nsima na nabona abayijo mushomogu abo kuba ko batweta twahura twija okugasorwa no kwitu abo TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.